Dobrodošli u novu emisiju Zone zdravlja. Danas je moja, moram priznati, omiljena tema o kojoj jako često pričam, a nisam baš stručnjak, zato je danas Vedran s nama tu, da nam pojasni koji je to 5 eteričnih ulja važno da imate u svom kućanstvu. Vedran je naime, kako bi rekao, i doktor herbalistike, ali i aromaterapeut, što je vrlo rijetko na našim područjima, tako da iz prve ruke ispitat ću sve što me interesuje. Nalazimo se u apoteci Aromatika, u kojoj praktično sve miršina eterična ulja. I ovdje je stvarno uvijek zadovoljstvo doći. To je u stvari moja prva zvanična titula iz alternativne medicine. Tu sam dobio na Kanadska akademija za prirodnu medicinu, titula certificiranog aromaterapičara. Super, to je super stvar. Jako puno se koriste eterična ulja, a u stvari ljudi nisu svjesni prvo koliki je benefit, a drugo koliko može biti problematično ukoliko se uzimaju, a da nisu u stvari konsultovali aromaterapeuta. Ako se koriste sa neznanjem i nekontrolisano. Ja uvijek, ako sam ja u apoteci neko traži eterična ulja, ja uvijek pitam zašto hoćete da ih koristite. Ako kažu za difuzere da malo osvježi miris prostorije, nema problema, izaberite koje želite. Ako kažu ja pravim lijek, hoću da slija na kožu, da uzmam oralno, tu je već gdje ja malo pokušam da spustim loptu. Kod eteričnih ulja to je vrlo koncentrisan broj, veliki broj kemikalija koje se izvlače iz biljke na vrlo malim količinama. Razlika između terapeutskog djelovanja i pravljenje problema u organizmu može da bude samo u jednoj kapi. Tako da u svijetu postoje 2 škole aromaterapije. Jedna je ta engleska, anglosaksonska i američka, gdje oralna upotreba eteričnih ulja je apsolutno, ne da kažem zabranjena, ali nepostojeća. Druga je francuska škola i jedan dio njemačke škole gdje uz kontrolu, uz pravilno doziranje eterična ulja se koriste i oralno. Eterična ulja se koriste u prehrambenoj industriji. Niko nije još pojeo žvaku u kojoj nije bilo žvaku u kojoj nije bilo eteričnih ulja. One Halls bombone za grlo, sve su to ulje eukaliptusa, nane, anisa, bronhi bombone naše koje su iz kraševe anis. Tako da nije štetno koristiti eterična ulja oralno ako se apsolutno zna kako da se koristi. Ja predlažem gledalcima, nikad nemojte koristiti eterična ulja ni za oralnu, ni za topikalnu, spoljnu upotrebu, ako tačno ne znate doziranje ili ako se niste konsultovali sa nekim ko zna kako se to radi. U najgorem slučaju, ako nećete da pričate s nekim, kupite dobar udžbenik o korištenju eteričnih ulja. Traženje informacija po internetu nije preporučljivo. Pošto imamo nekoliko tih multi-level kompanija gdje ako ti prodaš jedno eterično ulje, ja dobijem nešto para, pa onaj gore dobije nešto para, pa onaj i tako dalje. Ljudi koji su u tim nižim kategorijama, da kažem, nižim slojevima, će napisati svašta na internetu da bi prodali to eterično ulje. I onda ima raznih savjeta kako da se koristi, kako da se oralno. Tako da to nije mjerilo, osim ako ne naiđete na baš neki pravi website koji isključivo o eteričnim uljima piše i zna o čemu radi. Najbolja stvar je konsultovati se sa stručnjakom ili kupiti neki dobar udžbenik. Kojih je to 5 eteričnih ulja koje moramo imati, koji bi trebali imati u svom domaćinstvu, odnosno koji nam mogu koristiti? Ja smatram da ima puno eteričnih ulja, ja obožavam eterična ulja, ja bih volio da ih imam 200, ali recimo ono koja bi svaka kuća trebala da ima u svojoj nekoj kućnoj apoteci, bilo bi broj 1 ulje lavande. To je jedno od rijetkih ulja koja većina ljudi može direktno, bez razređivanja, da stavi na kožu. I tome se treba pristupiti sa oprezom, nismo mi svi isti. Evo, moja kćerka, na primjer, je alergična na ulje lavande. Rijetkost, ali znači imamo i takve slučajeve. Ako koristite lavandu,
za spolnu upotrebu, neko vam je rekao da je dobra za dermatitis, neko je dobra za opekotne, neko vam je rekao sve je to tačno. Uvijek testirajte na jednom malom dijelu, znači onako otprilike veličine ovdje, tu, obično ono bude negdje pola na pregibu. feninga, ona veličina, znači koliko da vam prst ostavi otisak. Tako. I na dijelu kože koji nije u stalnom dodiru sa nečim, recimo ne na prstima, nego na laktu ili tako. I sačekamo nekoliko sati, do 24 sata da vidimo hoće li biti neke negativne reakcije. Ako nema, onda lavanda se može koristiti u kremama, u sapunima i tako dalje. Lavanda se može koristiti oralno i u difuzerima. Oralno opet moramo znati kako da je doziramo, ne može se staviti. Hajde, može još malo. Ovo je vrlo opasno. U difuzerima, koliko god volite da miriše, slobodno stavite u difuzere ili u ključalu vodu ili u lonac vrele vode ako baš nemate difuzer, ona će da osvježi prostoriju. Vrlo lijepo i djeluje i blag je sedativ. Znači, ako imate problema sa spavanjem, sa umorom, s nervozom, znači eterično ulje lavande u difuzeru, u sobi daje vrlo lijep ugođaj. Pa i očisti zrak. Dobar, recimo, dezinficijens, tako da kažem. Tako da i to, recimo, jedna super prednost baš u ovu sad situaciju u kojoj se nalazimo. Da nam malo pročisti havu, mi to kažemo. I eterična ulja lavande imamo nekoliko vrsta. Imate ulje koje je destilisano iz kompletne biljke. Znači, cvijet, stabljika, list, ništa pogrešno s tom lavandom, ali to se obično vodi kao lavanda malo nižeg kvaliteta i može se lijepo koristiti u difuzerima. Do imamo čiste lavandule agnostifolije gdje se destilisan samo cvijet i gdje se sve, koja može da se koristi u prehrambenoj industriji, u kozmetičkoj industriji, direktno da se stavlja na kožu i tako. Znači, moramo voditi računa o kvaliteti, jel' tako, ulja, tu nam je jedno. Evo sad pričamo o lavandi, znači ona nam je onako za smirenje, može se koristiti u difuzeru, može na koži. Ja je koristim i u takozvanoj suhoj, poslije ćemo vam pokazati, suhe inhalacije. Recimo prilikom meditacije ili opuštanja, kap 2 lavande na običnu maramicu i jednostavno prinijeti nosu i ustima, duboko disati i na taj način pročistiti organizam. Na isti način. Smije li tako? Smije se tako, da. Možete staviti i pred spavanje par kapi na jastuk. Tako, pravo eterično ulje neće ostaviti flake. Ono ispari etersko ulje, znači ispari u zrak sve što je unutra. Ako ostavlja fleke, znači da je razblaženo nekim maslinovim uljem ili suncokretovim uljem. Možete i to testirati sad. Da. Ako ispari brže od 45 minuta, ako ispari brže od 45 minuta, onda u njega je dodan alkohol. Znači malo je razblaženo. Ništa pogrešno sa tim, ali da znate šta kupujete. Ja danas testiram ulja na jastuku. Ako je nešto previše jeftino, eterična ulja, ima jeftiniji skupljih ulja. Znači imam ulje gdje 1 kg ulja košta $70-80, maraka, eura, nije bitno, do 50-60 hiljada. Ulje od ruže ili ulja od matičnjaka jako skupo, ulje od kamilice jako skupo. Ali ako gledate ulja generalno, previše jeftina ulja vjerovatno su razblažena. Što ne znači da su preskupa ulja ono što je najbolje. Trebate naći provjerenog prodavca, nekog ko radi to iz ljubavi, a ne samo iz interesa. Koje nam je drugo ulje koje bi trebali imati u svom ormariću kada otvorimo? Ovo je neki redoslijed koji je nebitan. Nema sad, ne znači da je lavanda najbolja, ali najčešća i nekako najpoznatija, pa smo je stali na prvo mjesto i svako ulje ima svoju namjenu, tako zavisno od namjene, potom se nekako određuje ta važnost. Recimo drugo koje bi ja uvijek imao u kući, čajevac. Melaluka, to je raste uglavnom u Australiji, ima ga i u Kini. Drvo, strašna antimikrobska svojstva, antibakteriozna. To je za ove akne, Da,
pomaže speruti u kosi, posjekotine, ujedi komaraca. Recimo u difuzeru to ulje, ti dosta radiš s majkama i bebama. Mi ćemo napraviti jednu emisiju gdje ćemo specifično da govorimo o upotrebi eteričnih ulja u trudnoći, poslije trudnoće kod beba, gdje se još jedna ekstra stepenca opreza mora staviti, ali ima jako, jako dobra djelovanja. Recimo, eterično ulje u difuzeru u sobi bebe pomaže u sprečavanju, kako se zove, ja znam engleski izraz, rash, od pelena. Pelenski osip, da. Da sprečava i umanjuje pelenski osip samo zato što je u zraku. Eto, difuzer i ulje čajevca. Ako imate dijete koje je palo pa se izrezalo na staklo, nabolo na ekser, zarađao, svakako treba ga ljekar odvesti, ali prva ta neka pomoć uvijek je bolje staviti malo eteričnog ulja čajevca nego recimo alkohola koji peče i boli i sušuje kožu, izaziva veće krvarenje nego što jest. Super. Tako da čajevac, još jedna stvar, čajevac je još jedno od eteričnih ulja koje se može direktno stavljati na kožu. Ako opet testirajte onako kako smo rekli, jedna tačka. Ako ima malo iritacije, može se razblažiti sa maslovim uljem, sa bademovim uljem, čak i sa suncokretovim uljem. Neka od tih nosećih ulja uvijek se mogu koristiti za razblaživanje. Čajevac je eterično ulje koje aktivno može da uništi MRSA bakteriju. To je meticillin resistant Streptococcus aureus, s kojim se bore. Antibiotici ne mogu ne postoji antibiotik koji može. Samo informacije radi, kad se recimo na nekom odjeljenju, na klinici ili u bolnici pojavi MRSA, to odjeljenje jedino što se može porušiti i onda iz temelja graditi novo, tako kažu. I drugčije jednostavno ne mogu iskorijeniti. Eterično ulje čajevca garantovano eliminiše MRSU. Recimo gdje sa špricama sa čajevcem. Da, možda se šprica, ili ako već imamo ljudi koji imaju rane koje ne mogu da zarastu zbog prisustva MRSE, može se masirati. Mi smo dosta pacijenata imali koji smo riješili eteričnim uljem čajevca. Odlično je za sportiste koji imaju problem tog atletskog stopala, gdje se gljivice zbog vlage, znoja kupe i izazivaju taj neugodan miris, da ne kažem smrad. Neugodan miris nogu. Eterično ulje čajevca pomaže sa tim. Pošto eterično ulje čajevca samo od sebe nema neki super miris, kao što ima lavanda. A znamo da je i lavanda antibakterijska. Ima antibakterijsko djelovanje. Možemo miješati lavandu sa čajevcem. Poslije ćemo dodati još neka ulja da pojačamo djelovanje, ali sad govorimo o čajevcu. Znači, i svaki dan poslije pranja nogu sportisti dobro i osuše i namažu tom ili samo čajevcem ili mješavnom čajevca i lavande. Ja garantujem, ako se dovoljno to često radi i održava higijena, da će se to riješiti. Također obuća, eterično ulje čajevca i lavande može se pomiješati sa 45, 50, 60%, znači sve preko 45% alkohola jačine može se izmiješati u omjeru recimo 1:10 s alkoholom u flašicu sa sprejom i naprskati u obuću da se eliminiše taj fungus, to je gljivica koja izaziva to. Super. Eto čajevac, koji nam je treći? Sad, mi svi znamo nanu što raste pokraj potoka, mentu, menta peperuta, metvica. To je jedno od meni najdražih ulja, koje jako malo osjetim pad energije, volim da stavim par kapi japanske nane na kocku šećera i progutam. I ko da sam dobio energetsku injekciju, momentalno vas i razbudi i da vam energiju. Posebno dobro za studente koji imaju ispite, moraju kasno
noću da uče i gubitak energije te i zamora nadoknadi se vrlo, vrlo brzo, skoro momentalno sa eteričnim uljem nane. Ako ne podnosite bilo koja nana rače, ja volim japansku nanu zato što ona ima nekako najjači i intenzivan miris i jako brzo djeluje. Ajde, molim te, demonstriraj kako ti... Kako radimo, kad radimo jedan generalno detoks organizma, posebno dobar za pročišćanje sinusa i ovih gornjih dišnih puteva, kako smo mi učili to, 2 kapi, sad je ovo malo možda i puno kapi, previše kapi, raširi malo. I onda jednostavno, znači, to se zove suha inhalacija, stavite ovu maramcu i duboko, znači, dišete. Znači, ne da pročepi sve puteve ove, jednostavno osjetite kako vam prolazi kroz kompletne ove sinuse, ove gornje, maksilofacijalne, sve žive očisti i nevjerovatna energija koju dobijete nakon. Upravo, Kad se radi sa nanom, trebamo samo da pazimo da ne dođemo previše blizu očiju. Isparenja su toliko jaka da će napraviti oči da suze. Neće se ništa loše desiti očima, ali 5-6 minuta suza bit će tu. Šta se može uraditi po suha inhalacija? Sad svi nosimo te maske, slobodno na masku. Kap, 2 i držite, to će i dezinficirati masku i daće vam ta energiju. Ima još jedan način, lijep način korištenja nane za davanje energije, ako baš nećete da uzmate na kocki šećera. Znači, evo 2 kapi, ja mislim da je to malo previše, ovako rastrljati s rukama i po vratu 2-3 puta razmažete i vidjet ćete kako energija dolazi. Šta još može, ako nema maramce, kako smo isto radili, pravimo isto 1 kap, opet 2 kape. Znači, ubit će ne banana. Znači, isto je tako u ruke i napravite kao ovu malu kućicu i... Da, ja već vidim da tvoje oči suze malo. Već suze, ja volim, meni nije problem, stvarno. Osjećam tako pročišćenje, dezinfekciju neku. Ja sam stavio tu nekoliko stvari, da ne zaboravim. Pomaže jako sa glavoboljima i sa migrenama. Djeluje opuštajuće, ne opuštajuće koliko lavanda, pošto nana daje taj dio energije, ali ako imamo nervozu, nana nas malo primiri, a doda energiju na to. Može se koristiti kod ekcema direktno na kožu. U stvari, nanu bi trebalo razblažiti možda sa uljem badema malo ili kokosovim uljem. I onda tako isto 1:5, 1:10. Pomaže kod trudnicama sa jutarnjom mučninom. Međutim, treba izbjegavati kod beba bar dok ne napune 2 godine. Jeste, to znam. To ćemo kod beba, je jako puno pitanja je baš vezano za trudnoću i za bebe, obzirom da se bavim ja masažom beba i jecem, onda gledamo da 2 stvari uradimo, ujutro da bebu razbudimo sa eteričnim uljima, navečer da je malo smirimo. Pa ćemo to u novoj emisiji stvarno posvetiti pažnju da mame znaju, mame stalno pitaju, mame su uvijek te koje žele najbolje za svoje bebe, tako da ćemo u narednim nekim emisijama pokušati baš se fokusirati na njih. Da, specifično na majke, dojlje, trudnice, da. Limun. Moje omiljeno. Eterično ulje limuna. Lijep miris, izaziva lučenje bivačnih žlijezda, posjeća odmah isto kad vidite limun ili naranđu. Limun, specifično za limun je da se može nanositi na rane i ubrzava zarastanje rana. Djeluje vrlo antidepresivno, jer kad osjetite miris citrusa, ne znam šta da se dešava u vašoj glavi, neka vas milina. Energija. Da, evo ja sad osjećam ovu nanu kako mi daje energije, tek sad osjećam kako mi kroz vrat prolazi. Poboljšava probavu. Može da se 1 do 2 kapi u pola čaše vode da se promijeni, i mora da se promučka malo, pošto će ulje se ne rastvara u vodi. Znači, dobro ga protreste i onda popijte
tako da je raširen u vodi, a ne samo da pliva na površini. Tjera insekte. Znači, ako smo negdje u prirodi, imate djecu koja su osjetljiva na ubode komaraca, eterično ulje limuna sa malo bademovog ulja, može se utrljati. Ovo nije neka super dugoročna zaštita, pošto jako brzo ispari, rekao sam, znači 20-30 minuta, 40 minuta, znači mora se stalno mazati da bi imalo efekta protiv insekata, ali u svakom slučaju bolje od ovih dić sprejeva i tako. Rekao sam već da pomaže kod glavobolje. Može se miješati sa uljem kokosa i masirati koža. To sam ja radila. Da. Zašto? Ajde, recimo ti, zašto ti radila? Ja sam to radila za strije. Znači, nakon tuširanja, dok su mi još bile crvene, posle i u trudnoći, to je znači tijelo potpuno podložno hormonskim svim tim promjenama i jednostavno koža se sama po sebi logično širi, kako rastate, malo su debljate, biba i tu. Da. Nakon tuširanja, kada je koža još uvijek nekako rasparena, tako da kažem, i vlažna, dok su ove crvene strije, znači upravo tako sa kokosovim ili sa bademovim uljem, kap dvije eteričnog ulja limuna i pravilna masaža područja koji su zahvaćeni strijama. Ja, na mom primjeru, na kraju moje se strije zaista su se smanjile, odnosno sad ih praktično i nema. Dejstvo ovoga recepta koji si dala još se može pojačati sa malo vitamina E. Da sam znala. Ali vi znate sam. Tako je. I diže energiju poslije buđenja, znači ako ujutro se budite, što se kaže, probudio sam se nikakav, znači u difuzer malo eteričnog ulja limuna i digne se raspoloženje. To za bebe savjetujemo, ali to ćemo u drugoj emisiji. Pomaže dosta kod jutarnjih mučnina, kod trudnica, ali to ćemo onda obrađivati u nekoj. U drugoj emisiji. Da. Peto ulje bio bi, ja sam se razmišljao da li da stavimo eukaliptus ili da pričamo o ruzmarinu ili ima nekoliko ulja koja su mi tu sve negdje blizu pa ćemo ih obrađivati kasnije, ali recimo sad smo uzeli eukaliptus. Ima vrlo slična djelovanja nani, ali ima malo manji taj efekat, kako bi rekli Englezi, in your face. Da vas odmah ima malo blažije djelovanje. Tako ako vam nana ne odgovara, ako vam je nana, pogotovo japanska nana, ako vam je ona prejaka, možemo vrlo sličan efekat da dobijemo sa eukaliptusom. Mi uglavnom svi, ako ste jednom oprali zube u životu, imate ideju kakav eukaliptus može da, kakav ima ukus. Onda imamo dosta tih bombona za grlo, za pastila i toga. U svim njima ima eukaliptusa. Strašno lijepo djeluje na pročišćavanje disajnih puteva. To sad možemo kod problema s dišnim putevima, kod covida i kod eukaliptusa. Tako je. Otvori, isto kao nana, otvori disajne, proširi nozdrve. Ulje, ima preko 200 vrsta eukaliptusa, najpoznatiji su globulus i radiata. Radiatu bismo preporučili kod beba i djece, a globulus mogu koristiti i odrasli. Postoji još jedan jako lijep eukaliptus, mi ga imamo ovdje u aromatici, zove se eukaliptus citriadora. To je eukaliptus koji mirše na limun. Divno. I strašno lijepo mirše i drži miris mnogo duže nego limun. Vrlo sličan, ako ga koristite u difuzerima, fantastično jedno ulje, ali vraćamo se na njega nekom drugom prilikom. Od eukaliptusa može praviti dezodorans, ljudi koji ne podnose ove sintetičke dezodoranse, ispod pazuha malo može staviti ako se malo pomiješa sa vodom ili s alkoholom ili sa nekim od nosećih ulja. Kokos bi bio nekako najprilagodniji, pošto kokos na sobnoj temperaturi u čvrstom stanju, pa ga je nekako lakše kontrolisati kad se maže nego ova druga tekuća ulja. Respiratorni trakt, to smo već pomenuli, znači to je još jedno od ulja koje bi svakako bilo poželjno da je u svakoj kućnoj apoteci. Tako je. Ja bih zaključila sa ovim da vas nekako motivišemo da od danas probate barem nešto.
Prije nego što, da opet napomenem, što je najvažnije, prije nego što bilo koje ulje koristite, znači probajte malo najbolje na prijegibu lakta, probajte da vidite da slučajno niste baš vi, kao što je Vedranova kćerka, alergični na lavandu ili na bilo koje ulje koje ćete koristiti. Probajte uzeti ovu suhu, na primjer predveče, na jednu maramcu ili na, recimo, vaš jastuk na kojem spavate, nakapati kap 2 eteričnog ulja, da vidite razliku. Napravite sebi razliku danas. Malo stavite u difuzer eterično ulje, pa malo dezinficirajte prostor u kojem se nalazimo. Sad smo puno u zatvorenom prostoru, nažalost, zbog situacije, i evo možete napraviti razliku sebi sigurno. I molim vas, ne koristite eterična ulja oralno ako apsolutno ne znate šta radite. Tako je. Da. Hvala svima što su ispratili ovu emisiju. Vidimo se opet. Vedrane, hvala. Tako, prijatno.